No bagi chieng' wuok tich okelo midhiero ne familia mopogore opogore manyo wito wedegi nyaka sani kwan ji wedegi mose yangi ni notho ochopo 27. Kaka Lidio Keyo lero, familia mag rowede manowito ngimagi to dwaro ratiro ne nyithindgi ahinya to e kaunti ma Kiambu kama ji 6 nothoe. En kuyo kod mirima ne familia mopogore opogore giywago nyithindgi manyo wito ngimagi e kinde ng'anyo manyo bagi e pacho ka chieng' wuok tich e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Ng'anyo ma okelo ne kod tho mar ji ma report ma ochiw oseyango ni ohewo ji 26 manyuola magi oseloso. Venye nilinama walianza kukuja nikasimama. Sasa kwenda kutoroka nikasikia nimegongwa mguu na kitu sikujua ni nini, but venye niliangalia mguu nikaona shimo na damu inatoka, nikajua hiyo ni bullet. Nasa aliniambia hiyo bullet ilikuwa imeingia sana, angeweza kuitoa. Lucy Ngugi min Bridget Njoki nyathi ma jahigni 12 ma report lero ni magina no mumodgi ma ochwado wiye e kinde manone na wang' jowi. Odno nitiere kilomita 2 kaoya ya paya maduong' mane oganda ng'anyoe e kar dak Manomberu e kaunti ma Kiambu. Hatujui mahali risasi ilitoka, ni kama mahali ilitoka hatujui, lakini ilikuja ikapiga ikagoga mabati, ikaenda ikatoboa ceiling. Mtoto alikuwa amekaa na mama yake, alikuwa na HTV. Sasa mahali risasi ilimdunga hapa. Sasa hiyo ni kitu haieleweki. Jana tulikuwa kwa nyumba na mtoto wangu muda wa 6:20 hapo, na ndio tukasikia kitu imelia na sauti kubwa sana tukiwa kwa nyumba kama tumekaa chini, na kumwangalia kwa mkono nikaona akona damu. Wakati niliona akona damu tulidhani ni kitu imemkata, kama ni kitu imepasuka. Wakati nilimshika mkono kuangalia damu imetoka wapi, ndio mtoto wangu akaanguka chini, na kumwangalia nikaona akona shimo kwa kichwa. Ndio hatujapata usaidizi wowote kutokana na serikali. Hakuna mwenye amekuja kututembelea wala kutupa lambirambi. Dennis Mutuma wa jahigni 23 ne ochwadgi magina ma wito ngimane bwa ma Kiambu e kinde mane enie dalagi. Magina no makong'e kinde mane oringo mondo mi odonje ot. Mimi si kukuja hata jana, nilikosa gari ya kukuja, sasa ninataka saa hii nione ile iko. Sina brother mwingine. Wanafaa waangalia hao watu, hizo familia zinaumia sana. Ebo mama Naivasha Jario kama oting'o japuonjre achiel ne ochwadgi magina ma owito ngimagi e kinde ng'anyono ka ji 20 ne orwaki e kar thieth ma Naivasha sub-county. E kind ji 20 go, ji 8 ne nigi adhonde mag magina, kama moko noyudo hinyruok e lwet obila to moko noyudo hinyruok katemo ringo e kinde ng'anyono. Peter Njenga ma jahigni 23 ne ochwadgi magina e iye kendo owito ngimane kata kapok ne ochop kode od thieth, ka Anthony Kariuki japuonjre ma jahigni 19 ne owito ngimane ka yudo thieth bang' ka nochwade gi magina. Mtoto alikuwa ameendea pesa, mimi napeanaga managu kwenye niko, napeanaga inapeanwa soko. Sasa alikuwa ameenda kuendea pesa, akirudi ndio alipigwa risasi. Naambiwa alikuwa anarudi nyumbani akiwa anatoka soko kuchukua pesa ya managu. Alipigwa maini, sasa hawajaweza kunini wamemsaidia lakini hawajaweza. Familia go korodora teona nyithindgi mano wito ngimagi ka bende gidwaro mondo sirikal okaw ting' mar bero na nyithindgi ko ting' mar ik maggi. Na inasemekana alikuwa katikati ya umati, risasi ikamtoa hapo. Alikuwa amekuja juzi kuangalia familia yake ambaye amewacha watoto 2 na mke mmoja wake. Familia mopogore opogore medo yago wedegi maola le midhiero mar ng'anyono manyaka sani ripode yango ni osekalo 26. Kaunti ma Kiambu oseyange ripode 6 mag ji ma otho, Nairobi ji 5, kaunti ma Murang'a ji 4, Ngong e Kajiado kaunti ji 3, Kakiserian mabende ntiere Kajiado ntiere kod ji 2 ma osewito ngimagi. Naivasha e kaunti ma Nakuru ni kod ji 2 ma otho, ka gwenge ma oseyude ripode achiel mar ji ma onegi gin kaka Juja, Thika, Kitengela, Kerugoya kod Embu. Ningetaka pia kuuliza haki ya mtoto wangu nitaipata aje? Na hata kama nitapata haki, watarudisha mtoto wangu hai tena? Hawatamrudisha ya kweli? Tukiambia polisi ati wao ndio watachunguza hawa watu, watawachunguza namna gani na wao ndio wanafanya kazi pamoja?
we need a third party kwa hii kuweza kufanya hiyo uchunguzi. Lydia Hokeo, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne ranga chiel